Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino day tayo? Ni Sophia nga anak ta. Dara sa mata, mga nuna patagtibaga na. Sumbata mo, dadak ito'y banyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay, kita, mayat lataa, anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay, kituwa na, pagyamanan mi anak ko. Ang, apay, ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isun din nakairwamak. Ay, Wan, waris na nangay. Ala, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Ayat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, tada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pawit, Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant, Ay, katuwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again, for your pawit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja, anak talakay. Ang mayat mo, no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit diya, tapno maasa ti di lang aging list. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta, ti foreigner. Pag ko naamot, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto, numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo, mabalo ka. Si kamot, joke ko lang mot. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati ka nayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyom ka DJ kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyfriend na. Tabalasa nga mo. Pudno nga danak ko ng balasa nga klata wa maasawa. Wen matkit di ngam ni kita di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nakita kami to kano dalin. Nagkita kami agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single ti nobyom. Gawin na. Sure hate makidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya. Kat nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amuna nga ad anak mo? Wala muna. Awanin limad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband.
Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kunding English kakiday. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mut my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsoruam kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauwa kiti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan no ada English ti sauna ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat Kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalin. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon ko matlaay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparluran, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanluga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport na kaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siya mo, Mahiliwak mo ten kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaang mo't ati agparaman. Tapno maramanan nyo mo't ati kapas ng abroad. Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na abroad Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang dyan nga nagamit na tipupos na nukwa.
Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya. Wano natulungak nga ta. Wun siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Wala, ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanya. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayo. Sa nasyonal di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kumanday ginastos mo. Kan apay ngamin na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't ko nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam nagkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mo. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Hinton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang,
Sika, kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalan dagiti ko kumaray. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y pinasjay agbali na manugang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kas karina ay ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Kan apay masigurado amakapan ka ijay. Imposible dayta. Nagtor siguro akit mabalain. Ngam no dayta ang citizen, awan lat ang bukaon. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala, aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ada dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti amo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ilako tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapol gynobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang kan baka, bakit? Impastor mo? Diyakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da, awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano, nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulat ta, ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Agflighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko tinuwang kan baka, ineng, Sophia. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado ngamin adi mo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, kwa,
Binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana bali tado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam ano biyam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagamot lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasarti anak tan. Danag mon aya masukatan daytay tidakdak lakay. Anya ngay. Ayan din nobyo mon, Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijabroad. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man, ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka lang rik na. Kunakanag pa iso pa kasaranak. Nga gawid dito Pinas. Nagado mga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anga kayo matang. Sorry, tatang. Ha? Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo tagabyawn ijitalaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, trabaho ijitalaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyo at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Nay, hanya day taladawan akit kita am dun dyan. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga gemaw. Nagsiksing harod unay day ti tiksmit ko nino. Nagpintas siga. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino. Taksila Diyos ako naman. Ay gano kasta. Siguraduam nga ron Aday tan ti maasawam. Tanay. Mapanmutan ti tawan mo. Waninong. Di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice. Imawag ka man. Wan Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti busis mo. Ay na, maragsakan ba't na kita nga ibagbagam Janice. Kaslaglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Sika nga manutawan mo Janice. Ay, kwa, Jun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka
di Junjun. Sige nga Rod, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isuda man. Ada nga min grocery. Ay, kastaya. Alang nga Rod. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Sige, maganda ita. Insan. Itayak pa ang mga ayab kan kang hindi nakmatikas kaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Angam kita amajay nasaya ati ugali na. Uwan, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Ang tama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayin tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wana ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino dya kinasarita maya. Kuha na lang. Ni Janice. Textmate ken nobya. Anya? Adda gaya man no biyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panawan anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga roda mama mo manaimbag nga no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Wala. Dublam ti panagagit mo. Dali. Aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awam mo't bawang na jasindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay. Adayo pa siguro mapasamak na ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa ninaw? Anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam Junjun. Aglaladot kamay. Di na nga rod kahit asabtan ti textmate ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yo Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa nga rod nana?
Kahit ko mga agsara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Wan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amok ijay ilay. Kumatangak man di talakom amang gakabsat. Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. Nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ija ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Musa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture na impakitam. Isulalang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible yan ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklago iti mangga. Ay, sa baling arot ninong. Kano grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't Junjun. Si Kangay, Mayat ma, Janice. Kano tangay nga agkita? sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta Ha? Taapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta, o ala sige nga Rod Jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si Kamo Gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumteng tulat ta. Ay, wen dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kanlay maababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akon dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin Junjun. Asidiga kun. Magmag na ako nga agturong gitayan mo. Anyat kolor ti kagus mo Gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Magdamot sumungad ang nakabistida babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta Ubing mo ni Janice. Hello Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John na.
Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Oy, mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y daychay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimakit mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Ano kasta? Kabao lang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamuam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun. Ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo ti agpaiso. Edi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, Janice. Kun, napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa nga hindi bakukin ka, Junjun. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang arupat kwarta? Tapno aramidom ti kasta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itinakok amangga ni nanang mo. Anya? Wana nako. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ka agkataunan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata. Mayroam tantaw. Diyos to jay kunak Junjun. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tiladawan tinubyam. Yan ngay, di sugayam nagpaisaw. Ninong? Naiskam ka nga ron ano kasta Junjun. Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong.
Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat ta nga urekas jay. Uwan ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uwan angim. Linastogan na ka, Mag. Ilibak na, bakit gaya, Mag? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan, ah? Ay, no siyak. Diyak kayat na diya paraking ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, aninaw. Umay kayo doon, no, kasal mi kini Janice, ah? Insan? Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Jak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaro ba tayo mutlaan? Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, jak masango. Ha? Pasensya ka ninsan ah. Jak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, insan? Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Namkas jay mo lagayan ti asawam. Aw, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi sa bali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado, ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjon. Kusko sila, pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kinuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isulat agbalin alapod iti panagkasarta? Naimbag ano, adda kabagiam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos salat na kanyak Janice. Problema tan ah, no di da umay. Di da maraman ang tikaron it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga ron na. Kunakit di ano, saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanyak. Anya saan? Kano kompleto da? Isoda pa'y kidi ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di yun lang panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga ron no may busang. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na di yung ilukat. Ay saan, tani? Sumrak ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga ron ti oras sa panaglukat na di ta paglaklako na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko na ang akompetensyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanin. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Da kayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lili. At damatan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita. Naimimas to'y lakok. Fresh akas kanya. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga.
Ay, wan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami ti timpla na kay. Ala, mabait lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibos tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaan lang Ikabil talat tay je freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nanang? Ti yun ilakaw. Nakarkaraw nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan dagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Naumakon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jay apagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Ang kalutep, makaramid kayo kadipa iti munay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, dita kabangi-bang apuraw. Tay munay apang burger kumanggan. Ay wala. Sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rodang kal, da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan niyo, angkal. Adon ti customer yo diti basita bakery. Kabalan nyo mo't tanti manang daniti tao? Apay manghalak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanakak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sabagay. Ang umure mga kailangan matiti para masayo, angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandesal iti ayan da tatao type nanang. Napanak na rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pala ay. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten, saanan atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangalda. Diyak lamaw nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan dita istante, lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamot ten lili. Si kaman ti mayabay diti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga Talagaan na mas titimplam iti tinapay, Otep.
Jak gumatangan na. Makabsog mo't favoritis mo. Ah, Unton maminsan man na gumatanga ka niya. ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idagsapa. Eh, tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay man na nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ay at ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y ngagma sa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tiste nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na lang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kitpit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasak tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lily. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy ja abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamang kita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarmingak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na yun, nagado bestida. Ano ti pagpilyam? sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Diyak mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo tin naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kanto Adda mo tin aglaklako iti wagwag ijay. Kat adu mo ti customer da. Napintas siguro dagiti lako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay adda ko mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire.
Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalilay. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aglaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man nasayaan. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Isu day jayin tay lingot na. Sapay kumanodkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga na pintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusari ti dayta. Pakadanagam ay ang amin. Kitadamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw sana quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Naksat mo. Kan anya pero gito'y adda di tilamisaan ngay. Tinapay wano uging. Munay kumaangam naksat mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kumangay muna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Uwan ngam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan ngagbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan mento tilakom. Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutok iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong! Karuba! Dahitan tayo bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya ngay nanang. Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng akon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak.
Agyaman kay kit dia, tawre kas jeti nararamid jo kadagiti kaaro ba tayo? Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay suda ket ngarod ti asidag diti balay. Jovan, anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. No da makita yo, tuladen nyo. Wahan saanen, anak ko. Agmula aklaengen itinateng, tasig sigurado pa'y. No hindi pala kumaan nagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paboritok amunay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, ah. Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, ah. Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo, tana. Italaang manan ang makita kayo, ah. Manipod mauram ti kusina yung. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa iti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Ita tanakalpaskan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho atap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kao. Ay natatang kamao dyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kao? Wen tatang. Dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan nakparakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kano nga sweldo? Diyan mo namagam token kwa na Una, adamot karbangak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak na. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kayat. Di na kayat iti balayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, ado pa iti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga inggulpek nga inggatang iti bag.
Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapol nga sa bali tibag iti kada aldaw. Diyak kayat nga ibagada nga may sa lang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati a kwarta maon. Ada mataati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam tada sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa ngay nga makagatangak no inutak. Gulpi akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man lang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta man ako. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bagkong. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kaya't mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijamol. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mo? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kaya't kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong dya cellphone ko. Kaya't kumat ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Lay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytang. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipus. Tabarang adamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata mo day ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ngay. Hana kayo nga ikanit ti kwartayo. Panyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nangina datoy.
Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwak kat. ay asos, natumban to yung gitaram Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat datan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara. anyan. Sapay nakangin na ditoy. Idulin mo anak ka isimpam. Da kayon ati mangisimpa. Hangko nga masango. Inakagdigusan ta mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kay nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidin nyo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutin iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalaki ro nga. Ay nadi ka kadi sumanaon. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nangigatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mon ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Kat tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Kat awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. kati sumat lang amin ti kukuin ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan arayay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man dajay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga min iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga gagas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyamot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta.
Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minin, tirik-rik na kitibagi. Wan nga rod, ang kakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y lang ijay lugar-yo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan ka niyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pailangan niya. Pasensya kan nga madanaganak at talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka paila kadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog ta. Wen, nga mitulod ka laeng. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot nga min. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbangak nga agnaad dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Imadumot ang tisabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nangina ti pananggatang ko idta. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak ti gasgastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray sak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Diing kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makaamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangala ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa iti sansandal kan bag.
Kan lagi tayo na dumasam sabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, tabi nga yun taanay bang. Pagmingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga rog tayo nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di mo tin itilotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem eh. Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pala nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Katuray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basang to ti group chat tayo. Inla na dami ni Jay Tirason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan to mga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapana ko nanang. Kahit anda na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isod na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-us kan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildo ka itoy. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit anda nga ron aramatam nga agabraw na nakaw. Ada nabulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay bagay manakaw. Wan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangan, nga uresan mo matuna akasapulan. Wen tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora.
Agan anat kayo nga ron nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agap-apa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wen anak ko, ikarimi dayta. Umay ko man ni sublitay binulod ko nga igadan marimileng. Agyaman nak ah. Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. Adda usarang. Pasensya ka no medyo nabayagan ti panang isublek maray. Nay, asino daytan nga pintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak ah. Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arum mare jay balay. Tano dagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sapulan na. Dito'y samet ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga arim kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, maray. Ay nawad maray. Pumayak man na namiling. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Nagyaman na, nana. Hala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tadigdigos pa'y laeng. Wan na. Ayun. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ija karayan. Nagpanitak ngamin ni Jay ka. Ay na, ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanday ta. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ha? Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka tin, Carmey? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang aya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pa'y lang niya. Ha? Wala, no kastati ko nam, Carmey. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey kanakan. Tanay, rabiin. Ay, anak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po. Umayak man. Namiling, Carmey. Lain ba garabi iyo?
Ay, isuday jayan jaro rayak ante. Neidong. Hidong. Nobyom ka day. Dadi, kunak man nun ni Rode tinobyo. Yang kayo kay di maturugan ante. Tama pan bastra ka neidong. Kung naklakid din, no, nakaturog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Ores ka, nagpintas ka. Ayun, adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritong dagitaw, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kitanya ko, ma. Awan mo't dakas na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, Carmen. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga kami ti pipino. Basta, sige, mabana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mabana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Oray taada ka mat. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Ay, nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Angam, sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kitkita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sa bali manen, tikadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sus! Narigat yag sasaaw. Angam adong timang manggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap namukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam, agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsaw, auntie, tanarigat, ti mapabasol. Basta no, anya ti makita yo, ay kukas jay latan, auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikanda Miling iti Repulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaang. Kat talaga akas ta.
Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmay. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidin. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sabagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom nga da kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duam? Awan tay kaalakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabsog ka mo lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si kati kadwak. Karme, agta ko maibagakan ka. Sapay ko mata dinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta Ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam. Nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya. Kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak manong di ka mainay-nayon ka dagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi nagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagin kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyamanak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, at na napasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, han pa lang nga tanta. Aywan, ayan nga di ut-utang kanyam. Okay, 5,000 day ta, Carme. Paglugar
Turuganan ta ka di nga agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ron. Baliwan tanto man ang dagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuloyin ta ka di ti plano ta. Ti santa pa nagawid intong rabi. Katungan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamay, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyang nga kwarta. Uy, di ka matalagan. Matamdaman ton ayawat ko. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y makabayad ken kakabagay swine. Tanay, awampay kwarta. Naalam sa amat tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pang usarak iti kwarta. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanak ka. Ipagpagapok iti ka anak ka ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y Mark? Isu nga induyik ta agaram. Aging ka adinak pa'y lapaayon. Sige, Edong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot nagatin ka. Ay, mas nadungdungo ka at amin nga kay dawak kat itid mo. I love you, Edong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Dirasang, umayakan. Apealas ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan, dirasang. Maturukan ito balay da antik niya, iking. Apa turugan nak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karuwa na. Pagturugan nga. Si kano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpalso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikawin nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamade asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigidanda kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya? Iso ala tingitak. Yak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga itipudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Ay, ako, auntie.
Nagkamali ak samot gayam iti atap. Niidong sa gayam ti ama dato si Kuko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. Masyak ko malang tinubyong karami. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, may. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahita. Ladingidag. Ngam, tsak mamati karami. Di na lukoy. Pangasim. Damag ko nga da ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carmay. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidam. Pakawanan na ko, ma-aunty. Hanya lang ti bagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino ti ama to si Kuko. Asinaw, Ni tatay king gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tatay king iti balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di dakman pabasulan iti tayo tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Uy, awan na pasamak, iti nagpautan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw. Pasensya kan, Iking. Nagdamagak laang mo kiidia. Ibaga medya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro gayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, Wayne. Anya ngay. Makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw anda dya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat arma madagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya kon agaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talaga gayam alakaya kong kabagis. Mandya kon.